Balaleli emakhaya sesingenile kulolu hlelo oluthi ungazibulali talk show. Singena ngalesi sikhathi njalo la khona sifunda incwadi yomlaleli sixoxisana naye ekhaya asixoxele zonke izimo zakhe abhene naye. Inancwadi kanamhlanje konamlaleli kanti nawe ungakwazi ukuthi uinteract nathi ekhaya ufonele lezi number ezilandelayo uthi 082 799 0801 082 799 0801. Kumlaleli osilalele ekhaya ungakwazi ukuthi nawe usibhalele lakho udaba ulusho njengoba olunjalo usibhalele incwadi kanti anduba singene la ohlelweni singene ngengoma kaKholeka Dubula la khona ethi uyinkosi ephakameyo saphinde futhi sangena ngohlengwe kemhlaba ethi mhlekazi emva kwahlengwe emhlaba singene ngaye udokotela uRebecca Kamalope siyamazi lentokazi ebusise umhlaba yabusisa abantu abaningi ithi ngegazi lemvana. Uthi ke umlaleli babukhanyi ngingowesifazane ohlukumezekile emshadweni izimo zempilo angiyiboni zoqhubeka. Babukhanyi ngifisa nokuzibulala uthi ngenza njani. Balaleli makhana ngowesifazane usilalele emlaleli wami uthi ufuna ukuzibulala usekhaya njengamanje ngenxa yincindezi yokuhlukumezeka anakho emshadweni. Simsiza kanjani owesifazane le bafethu asiphatheni kahle imbokode emakhaya kulolu hlelo oluhle kangaka. Ngiyabona ziyaphaya izincingi emakhaya bathi abalaleli ngeke khanyi ngeke uyasibusisa uyasakha lolu hlelo lu powerful ngendlela emangalisayo. Sisho njalo kumlaleli ukuthi don't give up bafethu sikhonela lokho ukukusiza anduba seyitolo ke siyafisa uqhubeka naludaba lokala mama othi uhlukumezekile ekhaya. Ngizonifundela udaba njengoba linjalo bese sithi simsiza kanjani owesifazane uthi nanku umshado uhlunyezwa ngama in-laws impilo akasayiboni. Sisaya eyitolo ke balaleli.